Gut is another thing, it's another brain. Ingqondo lesinayo le ingqondo, i-gut feeling. Yakhumbula mangifundisa eqaleni ngithi i-gut, noma umuntu ayobhala ama-exam wastudisha kwagcwala la ku-gut. So manje i-gut iyo elimala kakhulu, and manje mase seyitshela ilo ukuthi uthabana kasayenzi kahle, zonke lezi zinto azifakayo lana ziphumi ini iloku ya complain, itshela inhloko, itshela ingqondo itshela yona itshela ingqondo bese seyithulambile, bese kube sengathi lama parasites mase siwafuna ishukela eningi, afuna izinto eziningi ukuthi aduplicate, azotshela wena uhambe uthi ucrave ishukela, ucrave ini, awucrave nothing. Ukubaluleka kokuphuza amanzi before ulale okanye before ulala it's bad. And mawuvuka umchamo wakho ufanele ubheke ukuthi ube unjani, ufanele ube yellow or ube yellowish, ungabi dark yellow. Yellow loku ukuthi uyellow loku awukho right. For indaba yesmell khona ukubaleka kwesmell. Ismell si right, siyakutshela ukuthi ngaphakathi ukhipha udodo njani, futhi makunuka isorage usho ukuthi ikhipha udodo nje ngaphakathi. Lihlala le, that's why bona abantu baba nama veins, ama varicose veins, babe nayo yonke lento le ngoba umuntu uqala ukufa enyaweni. Yes sir. And ukhumbula ukuthi si electrolyte, that is why mina always ngihlala ngihamba ngenyawo. Manje ukuthi I connect to the ground, I did ngenza ireflexology, I detox my feet.